Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдулла Нуралиев агайыбыз менен маек курмакчыбыз. Кыскача кепке тартмакчыбыз. Талантынан дагы комуздун коштоосунда ырларынан укмакчыбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Саламатсызбы агай? Ден соолуктарыңыз кандай? Саламатчылык, ден соолук жакшы кагылайын. Иштериңиз кандай? Бала чака, айыл апа? Бала чака менен эл тынч. Эми агай, айылда кайсы жерде турасыз? Талас облусунун Манас районунун Кайыңды айыл өкмөтүндө турам. Ошол жерде Алымкул Үсөнбаев атындагы фольклорный этнография музейде директормун 15 жылдан бери. Жакшы агай. Бала чака канча уул, канча небере? 3 эркек 1 кызым бар. 2 небере кызым бар. Мал кел менен айылда. Мал кели менен мал чарбачылык ишин уюштуруп алгам. Ошо менен эмгектенебиз. Агай, Жумушум. агай эми могу сиздин чыгармачылыгыңызга келели. Чыгармачылыкта филармонияда кайсы жылдары канча жыл иштедиңиз? 14 жыл филармонияда иштедим. 85-84 жылдары келип киргем. Ал кезде Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Асанкул Шаршенов 1958 жылы бүткүл дүйнөлүк жаштардын жана студенттердин фестивалынын чоң алтын медалынын ээси Жапар Чабалдаев дегендер менен иштешип калдым. Жакшы экен агай. Анан эмне болду анан агай? Филармонияда кийинки өзүңүздүн эмгек эмеңиз жолуңузду улантканга мүмкүнчүлүк болбой калдыбы? Болбой калды. Союз тарады, тиги болду, бул болду, жүрдүк. Андан кийин ушул ата-энемдин көзү өтүп кетти. Айылда үй жай эң калды, анан кетишке мажбур болдум. Ошондон айылга барып турдум. Айылда эмгектенип калдым. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Азыр иштеп атабыз. Карызакта кичине аркабызга балдарды калтырайык деп 2001 жылы Айтыш коомдук фонд дегенди ушу Садык Шерниязовдун артында 2,5 жыл мала таштай сүйрөлүп жүрүшүн эптеп уюштурган. Жакшы. Инвестициядан каттоодон өткүзүп 6 ай иштеп, анан оордумду Элмирбек Иманалиевге өткүзүп берип туруп анан кеткен. Ошондон бери мына 60-тан ашып акындар өсүп чыкты. Түзүк агай, эң жакшы агай. Эми агай мындай кылалы эми. Ушу сиздин комузда кол ойнотуп бир чыгарма аткарып бериңиз эми. Ашыралы атабыздын чыгармасынан аткарып бересизби? Кимдикинен көңүлүңүзгө жакын туура келген? Ашыралы менин атам болчу. Менин өнөрдөгү атам Ашыралы. Ашкемдин жылкычы деген абанын билбеген кыргыз казак жок. Ошодон мен ырдап берейин. Kalsa gelge jalbırak kışta bürküt argımak kamık bacanım degen siva aygaray köktön jaldıdan Jıl kottoy çöptün türlerin Men jittan jipar güllerin Erittim jılkı çetinde sen kaydasın gel çöy süygönüm Irgalsa jelge jalbırak Irgışta bürküt argımak Kamık bacanım degen siva aygaray köktön jaldıdan Men jılkı çey sen çaban
çıkıp kırdan ün salan. Ülkemiz için işledikçe örkünde össün gül zaman. Hep Bali. Ülkemiz için işledikçe örkünde össün gül zaman. Эң жакшы агай, эң жакшы агай. Агай эми сиз ушунча таланттын ээсисиз. Анан аркаңызда кичине шакирттер барбы? Бар, мына азыр ушул ырдап аткан, аты чыгып аткандардын баары эле ушу менин окуучуларым. 2001-жылы ушу Айтыш коомдук фондду ушу биз түзгөнбүз. Ошондо ушулардын баардыгын ар кайсы жерден терип алып келгенбиз. Ошентип жүрүп азыр 60-тан ашык окуучулар бар. Асылбек Марат, Азамат Болгонбаев, Шекербек Адылов. Бали. Ушулар ушу менин окуучуларым деп эсептейм. Бали агай, эң жакшы экен агай. Сиз бактылуу адам экенсиз. Негизи. Эми агай, жана өйдөдө сиз экөөбүз сүйлөшүп калганда Манас жөнүндө айтып калдыңыз, ушу Саякбайдын кайрыктары боюнча айтып калдыңыз. Анан Мен муну Саякбай менен иштешпей калдым. Сакемди мен фильмден тиги будан гана көрүп калдым. А бирок ошо Саякбай менен бирге иштешкендер менен мен иштешип калдым. Эстебез, Ашыралы, Тууганбай ушулар менен бирге жүрдүм 14 жыл. Анан ошо кишилердин Саякбай жөнүндө айткандарын, Саякбайдын кантип аткаргандарын, Саякбайдын кандай чечен, куудул, мындайча айтканда аткаруучулук жөндөмчүлүгү баарынан да а кишинин үнү 7 нота болсо до ре ми фа соль ля си. Саякбайдын үнүнө си бемолго түшүрүп иштейт, үнүнүн ушунчалык ачуулугу. Анан ошолорду көргөн эстегендер мына мынабу Махабат дастан деген фильмде аткарып аткан актер болуп аткарып аткан Тууганбай Абдиев ал эми ошолордун ырын, үнүн, жастыгын бүт эстеген. Эстебез аткарган. Анан ошо эстегемен мен уктум да, үйрөндүм. Бир эле эстегемебиз аерде Назаркул Сейдирахманов деген манасчы бар. Азырда тирүү ал киши мыкты айтат, саптары оор. Анан ошол эстегемди ал киши айтчу. Негизинде Каныкейдин Тайторунун чапканын, аны кол жөнүн келгендерин, ошол жесттерди мен эстегемен үйрөнгөм. Эстегем айтчу, мен Саякбайдын койнунда жатып чоңойдум. Эгерде мен акын болбой калсам, манасчы деле болуп кетмекмин. Себеби мен Саякбайдан Манастын бардык сүйүфектерин үйрөнгөм деп. Саякбайдын касиети ушул жерде Саякбай Каныкейдин Тайторунун чапкан жерин айтып атып, Саякбай шолокто ыйлап киргенде, анан ошо Саякбайды карап туруп ыйлачы дейт. Анан ыйлачы. Ошол Саякбайдын Каныкейди Тайторунун чапкан жерин кичине үзүндү айтып берейин айда. Ошол жерден эми кызыктуу келди. Жанаң элең муну айтат, мунун үстүмдөгү көйнөгүм бүгүн тарсам жетпейт мойнума, зарлантып мени койгончо, о кагылайын кантөрүм, бүгүн тарта кет мени койнуңа деп ошентип экен карагатта кайран көз, ошондо камчы бою жаш кетип, бөдөнөдө кайран көз, бөлөк жаш кетип, жанаң элең муну айтат, о муногу турган Тайтору кече кайран төрөм өлгөндө, ошондо катагандын каңгошой асалап берген мал эле, асы инсана келгенде 60ка толду эле, ушул быйыл Тайтору 60 азый болду эле деп ошентип экен карагатта кайран көз, камчы бою жаш кетип, бөдөнөдө кайран көз, бөлөк жаш кетип, жана тиктеп караса келе жатат кайран бар, ошонун 17 гана будан соңундаңа. О, başın жерге сала албай, башкача чуркап ала албай. Üstündөгү баласы эр кашына жөлөнүп, эрегишип, көжөлүп,
Kele jatat kayranlar. Oşa kesti. Karazan 17 buğdan sonunda öydü tarta bergende atasının Aktulpar ozot moyunca ıldıy tarta bergende kağılayın taytorun ozot moyunca karap turgan kalayık degi kimizi gana çıgat oyun çana. Ağlança bolgon yok 30 yıl murgun ölgün arbaktar gördüm başın götürüp. Aziz kandın jalgızı. Aldın turup, bunu aytat, munoğu kayran kanat taytoru, keçemenin ayaşımdın, atele, bugün okuldum ağa datı dep, ayaşımdın, atı dep, kazıskandın jalgızı, bu da sürüp kalıptır, anın arka jağında, kögürap ston giygen, kögülasın duat mingen, alışsan adamdın adı jettigen, arıstandın tişin ötbügün, akbaltanın çuvağa, bul men jenge kemden atı dep, okuldum ağa datı dep, kayran kana kan çuvak, özü sürüp kalıptır, anın arka jağında, karagalıpa, kırgaga, kambanastın sırgaga, bu menin jengekemdin atı dep, uguldum ağa datı dep, kagılayın kansırgak, bu da sürüp kalıptır, anın arka jağında, geçedi, kırktın başı kırgılçal, kılımdı buskan dıngılçal, ıçkırın bapik buğdurgan, kartayıp kalgan, katının bir yıldın eki tuğdurgan, bu da sürüp kalıptır dep, kayran işler sürüp oturup çıkartacak. Бали. Бул сиз айткан азыркы саптар бул Саякбай атабыздын саптары. Sayakbayın saptar. Саякбайда. Sakem işintip çıngırı ökürüp alakanın çapkılap, yanағы Kanıkey'in taytorun çavatkan yerinde barından can varganda balası Semeteydi bir toğanağa İsmail'ga berip baktırıp anan bu Semetey Kanıkey'in ne ekenin bilbey ege dep özenezin. Öşentip çoğayatdı. Ananı şol iyiligip üstünenemiz taytorunu baygege koşkon yerinde bir tuğanağı İsmail görüp kalıp Semeteydi çakırıp aytat eкен de. Bar, tetno iyilikken ecen ezilip iyiligip. At çağıvadat. Atı çıksa taytoru aldığına salıp aydap gel, artta kalsa taytoru başın gezip jaylap gel dep jüret tös boladı. Yani şonu kan gayran kanı ki bärin sezip turbanın iyili odatdı. Munoğu turgan Semetey menin ene ekenim bilelik. Talastan tentip göğü kaçıp kelgendigim bilelik. Tayganip temen şordu jelgendigim bilelik. Bugün yoldan karma valadı. Meni dağıttarga jaradı. İçegimdi çuvalıp itlerine saladı. Kayran sögün gömülböy. Bugün kaktala kalatına dep. Eneken iyili odatdı. Bana şunun barın Sayakbay. Şolokta uylap kirgende karap turgan el ana iyilaçı deydi. Mana Sakem'den attar uçuluk çeviriçiliğinin te asmanga çeyin önükön. Oşon için Sayakbaydı barı barktap, Sayakbaydı barı dаңктап, kayran Sakem açuu gelip, dәл şunda karmap kalganda Manaska Moskva'nı çaptırıp jörüp, Olya valyağı üydön tüyrü öyle kıytırık çuval vatçı deydi. Erten Sayakbay atılat eken, erten Sayakbay azılat eken, erten Sayakbay kamalat eken, yok. Manastın arbağa saktap geldi, Sakem Azılbay'da kaldı, Atılbay'da kaldı, Kamalbay'da kaldı. Sakem'den hasiyeti şeydi, boçu dep, eskilerin ayıp atkanlar, nuhtum aylanay. Жакшы агай. Сизден эми ушинтип сиз кийинки муундарга ушуларды өткөрүп беришиңиз керек, айтып беришиңиз керек. Кийинки муундагы кулак кагыш болуп ошол нерселер, ошол Саякбай атабыздын Манас боюнча эмгектерин билип жүрүш үчүн. Былтыр Каркырада Manaşlar konkursu oldu. Köldün başı tüptün Karkırasında. Akınların da ayçı oldu. Oşonda ben 10 Manaşçı menen koşulup Karkırada Koşoy menen Joloydun güreşkönlerden ayttım. Men Koşoy menen Joloydun güreşkönün azırkı Manaşçı Nazarko Seyrahmanov'dan үйрөнгөн. Däl oşol Koşoy menen Joloydun güreşi Karkırada güreşetdi. Buttары жиген жерлери бута бою жар болуп, бурадай кирген дөөлөргө бул дүйнө тар болуп, булуттуу көккө чаң болуп. 7 күнгө жеттери, жетип жолой капырын Кошойдун белин эстери, көңүлү сүйүп абаңдын көзүкка кеттери. Ушунун бардыгын назарда Сейрахматтын саптар. Өтө оор саптар. Эми агай, Тууганбай атабыздын бир өзүнүн бир оондорунан, чыгармаларынан бирдей аткара алайм ушуна. Мен Тууганбай атамдын оондорун уккан жокмун.
Bирок 94-yıl böyle Alımkul Hüseyinbayev'in 100 yıldığı talaşta ötüp kalıp Zamikem bizi çakırdı. Estekem men Tuğanbay üçöz talasqa Alımkul'un 100 yıldığını vardık. Zamikem'din çoңдордон kelgen konoktordan kolu tiybey Tuğanbay ököz köçöde kalıp kettik. Talastın azırkı at maydanında ötüp atat. 100 yıldık toyu. Anan Tuğam aytты, avulda bu kanday bolup ketti. Uşunday kelsek, uşu bizdi köngül vurulbay düşünkönübüzdü. Kişine Tuğam tarıngansı turat. Angıça mınday basayıkçı Tuğan'dı. Kişine el yurtlar alayık dep mınday bassa bile teçetki bozuydan bir jaş bala çıkıp durgan eken. Tuğa avkeme köngür beri geldi, biz nele bozuyga girgile dep çakırıp kaldı. Gözü Manazır rayonunun Tamek Sapos'tan Selzöğütçü gitken Kanat degen. Kiriңizler bizden bozuyga girip şeden çay içip tamaktan çıkыңыздар. Atay şu sizlerdi kütüp oturam demiş bana. Biz de girgizdi. Kirivanan çay içip et tartılgança Tuğa minti vurdu adat. Abdülda munoğu turgan selzevet, bul selzevet badam gelse de. Eger selzevet uğdum bolbosa bil kalmakçı edek temsil de tanda men. Tukan aytuğuçu valan selzevet bisti kelse de. Eger kaldaygan talas barında tuka kalbaybız takırı temsil de. Bugün bir jakşı da burada beri gör el gütüp jatat. Bu sistin jakşı da burada berise dep men bir jağın koştu adam. Anda Tuğanbay. Tuğanım badam balapan. Janatan beri bayatan negen aytpadın mınday sözdördün. Rahmat bugün gelgende bularga özgöçö bugün jakşıdap ırdaylı balam termeni. Sağıngan eken bu жерде aylappa karılar kelse de bugün Tuğanbay bugün gelse de jakşılabır da berise de çakırsa mende ağаңды ırımdan arka kaçamba andan görü bugün bir vakıttındamın tatamba ken talaska gelgende ırdavayt degen eminne akkomustu biçine tırmavayt degen eminne adı kendin toyunda elmenen birge koşulup cırgavayt degen emine ataylap geldim suyuna selzevet senin üyüne. Gözü sağa okşağın baladan kalede Kırgız tüngüde Tuğanbay'da bir geçti balapan yapcaş günümde menden ırdap çıkan cügürdü karap görüçü bu yerinde avduldan aktap jatkanım öz ağzın bilgispey avudan aktap jatkanım dep Tuğamanan arjağın çımçı vurdap kirdi kalın el suyunu atat bozuyun tegerekte veli oturup kaldı anıça bir jaş bala çıkap geldi aksakallar sizlerdi bunu yakta bozuydu generallar çakır atat kelsin de atat dep Ansa Tuğam, kaycı generalda, balanca. Alar askerдің generali olsa, men ırıdın generalım. Gerek olsa meni üstüme gezin de eldi güldürgen. Mına Tuğam'ın şuna joruktarım bilen maydan. Жақсы арай. O ondorun uqqan жоқ. Асанқалы Керімбаев атабыз мен дагы ошонун дайрыктарынан дагы эң жакшы созуп берет деп. Асанқалы Керімбаев көз 2 жыл bir бригадада иштеп калдык. Асакем бригадир, мен администратор, 2-3 жаш балабыз бар. Anan uşul tüştükte gıdırı urdap keleyekte bir yılı çıktık. Adegende ayttı, menin aylıman ele şu Toktoğul'dan başlaya aldılar. Anan Toktoğul, Karaköl, Şamaldı Say, Taşkömür, ananları Calalıvat Kötöz. Şönto anan ırdaş Taşkömür'dün severini, Yujni Taşkömür'dü, 2 Taşkömür var. Şonun severini konsert vermek bolup kaldık. Asakem menen emin 6-7 yaş ulu anan ököz kiçine anızın öve teniş bolçum. Ököz tamaşalaşıverçik. Anan öşerden asakem aytıp kaldın ana sen abdanlı üçün aytı öresin.
Bugün de vay melde şurada sağa kança gül verir eken, mağa kança gül verir eken de Ököz Taşkömür'de. Sözü Omar Sultanov'daki mendegi ıyık mahavat degen ırın onu Asangalı Kerim ayttık. Ana men ayttım men uşul ırlardırdan siz özünüz tutkunurdan. Ana şul mendegi ıyık mahavatты men hazır radyoda da zapisim var bala kezimde jastırgan ama 80 yılların işte. Hem hazır 2021 yıl bolup kaldı üyünüm andagıday emes. Ha ошол men administratorмун. Severini Taşkömür'e afişa ilip kelatsam bir 3-4 kız jolup var. Burada bir yerden görse gerek anan ağay bir konçert koyuyorlar bizden ayırga iyi silege koyuyoruz aylanayında. Yani şöyle bir staloy var eken жүрүңүз siz menen çay içeyik de ona şöyle alıp verip bana çay yapar işte. Kızlar menen ben hageste yaş gezim tamaşalaşıp oturabız. Ağay priglashni bere alasın beri alam. 4 5 öne 5 priglashni yaş berim. Hangi şimdi konsertke geldi çakırığa kettim. Ben barsam jant asıkem tamaşaladı. Bugün mezde şurada sağança gül verirken makul dedim. Meni gözürdap kalgan şu mendeki ilk mahvattırdan bana 4-5 gün Kudaydan var o şöyle gülü götüre getirme ha gül verip kalsın. Ben asıkem bir gül aşık ettim. Ana maktanıp atam men asıkem mına dep. Yaşasam asıkem ha uğrağız bir böyle olgan sonra kızlar beni bir yerden tanışkansın sen de güler. O şöyle atayla. Ana o şöyle Irım hazır radyoda ırda alıp kalat kede berip jüret. Oşol mendegi ıyık mahavattan bir kupretır da ene baylama. Suyum turar jerdin geni turganday. Moynumdağı ıyık ayar tumarday. Memürtürüp kütüp jürem özüңdü. Jürek tolku bir özüңdü kıybastay. Ey jürek tolku bir özüңdü kıybastay. Suyum turat yer yüzünde caykadıp. Bulbul sayra butak sayın konuşur. Kütüm seni bul ömürde tüvünüp. Ey bar düğünede ak suyudan konuşup. Ey bu düğüneden ak suyudan konuşup. Ay bay. Sözlerin içine жаңылып кеттим эми ушундай болуш керек эле. Эми ал жагы эч нерсе эмес. Главный сиздин өзүңүздүн талант да булчу. Талантыңызда жатпай кептин баары. Ошентип Азекем экөөбүз 2 жыл бир ээрчишип ырдадык. Азекемден ошондо 87-88 жылдар базары жүрүп турган учур. Кай жерге койбой аңшылар. Барынан да бир жерге 2 жол ырдайбыз. 2 койсок 2 жол аңшылар. Мына бул Азекемдин эмгеги болчу. Азекем чоң мыкты салкар оңчу. Эл сүйгөн. Эми азыр бар эле мен оңчу мындай эле ырдап атат, жегенин шоколад өзүңө жарашат, кыскара көйнөгүн көчүгүн каратат. Эми бул ыр эмес. Азекем текстти тандай билчү. Ошо текстке да ошону дал өзүндөй эле оңдорду чыгарчу Азекем. Анан элге ал ушунчалык жагып жана жарашып жатып. Sözdün manisi güçlü öyle de. Azırkı ırlары bolbagın ırlar. Ben Asangalıydı. Tügül ve Kazak'ın da brigadasında жүрдüm. Antkeni bizden folklorda akın köp, Estebes, Aşıralı, Zamirbek, Tuğamay. Anan men de oşolordan anan barla emsilerde itek akınlar köp. Balаңызды бериңиз мен Казактын бригадасы менен барып кезинде ошо Казактын бригадасы менен да чыгып кетчүм. Асангалыйдын бригадасы менен да кетем. Каяка койсо айдага кезде биз менен баягы азыркы аскердей эле да каяка жумшаса кетчик. Карагалпак аскери Нукус ушуга чейин ырдачы. 86-жылы муногу
Kızıl Ordu'da 10 gün, Aktübinski 10 gün, Uralsk'da 10 gün, 30 gün Batış Kazakistan'da жүрдüm. Анда Союз убагында Sayız vağı, kuğu öğret, kayaka uza ketedin. Anamadan plan. Egerde plan atkarılmasa aylık verilmeydi. Plan da atkarılmasa. ошондо агай канча айлык алчыңыздар эле? 60 ele so'm. 60 so'm aylık adam. Estekemler bir 200'te alsa gereken akça keste bir küçtü. Oşol 60 so'm aylık menle yaşaçık kvartirага 20 so'm bereriz. 45 so'm gala. 45 so'm oşo bala çıka kiyimgeçe özü içken jegeniz. Эми анда Мен акча кагылайын, акча күчтү анан эл багаттем, кагылайын, элден алабыз. Тиги жака бакырдап, буйруган таап келип, багы айтат го чымчыктай тиштеп келип, мен ошо бала чаканы багып аттым. жакшы агай. 60 сом айлык деле жетип атты ошо кезде. Эң жакшы агай. Эми агай могу биздин Токтогул атабыздын термелери бар, билесиз. Көп. Ушул термелеринен да бир-эки Мен эсте калган эсте калган мен Токомдун термелеринин эмелеринен мен көп жыл өтүп кетти, мээден чыгып кетти. Алым кулдун термелерин айтып берсем болот. Алым кулдун терме, Алым кул атабыздын термелеринен Анан Токомдун термелери эми көп багы бала кезде иштеп жүргөндө кагылайындар мен азыр 63'e келип калдым ба? Убак жок. Илгери бир укканыбыздын баарын жаттап алчу элек. Азыр мээбизден чыгып кетме болуп калды. Temirler eriyip ızıkta, tekşircin turmuş kızıkta, bakıttın judu ar türküm, baskanın çiğgen sızıkta, baş koşsan kızgasındağın, baylığın görüp kızıkpa, altında var akında, alalı uçat zakınga, baştalgan sözün manisiz, baylanışpasa akılga, akırı jürüp kor bolboyt, jigit akılı bolsa başında, joldoşuңdu kordu, jok bolsa kılgan günösü, ırkıraşıp uruşpayt, ırıstı eldim bülösü, jas kuçuru jakşı kes bolot, jaştıktın kuşu tünöçü, atakaң oydanka jettirgen ha, aloşalar kimdin toktu münözü. Dep adı kemırda çeken aynen. Байлы агай. Эми агай биздин убактыбыз соңуна келип калды агай. Сизге чын ден соолук каалайлы. Дагы ушул өзүңүздүн талантыңызды келечек муундарга, балдарыңызга таштап кетесиз деген үмүттөбүз агай. Алып кетмек белек, шунун баарын таштайбыз. Балдарыбыз мына өсүп келатат. 60'та якын чыгардык Кыргызга. Бул ошол биздин эртең эмне кылдың деп элиңе десе, биз ушуларды кылдык, ушунча акындарды өстүрүп чыгардык деп айтышка, кичине мактанышка, сыймыктанышка бирке сөзүбүз бар. Силер да аман болгула, эл аман болсун. Азыркы убакта кейлер сурап турат, албедеги эмнеге кубандыңыз, эмнеге кайгырдыңыз? Кубанганым ушу 90-жылдары эгемендикти алганыбызга кубанам. Кайгырганым азыркы ак каргалар ушу бирке болбогон саясатты сагыстай чайнап, ушу кишилерди иштетпей, мынтип кыйнап аткандарына кайгырам. Бирок мен билем, Кыргыз өнүгөт, акыр өзөбүз. Силер аман болуңарга кылайын.